see the light of the moon. Bismillah, alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hvala Allahu, danas smo ispred humanitarne organizacije djelujemo u posjeti Džinović Merimi, o kojoj ste upoznati već, koja ima zdravstvenih problema, i došli smo da uređujemo pare, znači 600 eura od džemata Ikre Minhen i 300 maraka od humanitarne organizacije djelujemo. Znači danas se nalazimo u Zenci i evo ja ću Nani i Dijeli koji vode brigu o ovoj našoj Merimi. I da moja Merija provoda ako Bog da. Amin, ako voda. I da dova ako voda, ako god. I kogod je to se pobrinuo i potrudio da vola dadne lijepo zdravlje, sjede puno sreće, zdravlja, najputnije zdravlje. Allah lakša na Amin, ja rabi svima nama. izmetu, na priči. Da vas Allah da zdravi. 40 ženci ima ovaki. Pa nema, to ću Dobro pojeti. ti, ja 40 ženci ima ovaki. mi smo sad došli, bili smo kod jedne djevojce prema očem, da se nam poslalo da se jedno. Cause he's the one that always made things better. And he's the one that always lives forever. He's everywhere. He knows we stay. Yes, he knows.